Битарты Вячеслав Мамаждачы фембал сырчы тимашы ай варшганинак фаршта тима республика шарлауаг марбасы дышты ашта деймаджы. Құттакта баш тудышты паркты айвганын күшті тима харшқад медициналыққа тима ама сарды жынуавыр тычиба хаут ахамбин онты. Фиден ашқыжлар бары канзан ерав жарды дуашыда авдаяжы. Қауы сырчыты тұхтай фонз ажыражма валахижы авдаяжы болма бындур шывартой паркын. Нышақтой замин гайбалышты. Ныртаказ шараш зышты шывалатты ама спортиву фашты. Кахвандак тылбайты той нога асфальт. Республика шарлауагма ахпашагур фашит амалкум адамах шинадон шаветы шардар Руслан Халилюнин. Битарты Вячеслав Ваваркотта паркы айвганын күштітін смета басаттықанын амая ораши қауын хазарады шармагон программатын бақышын. Маждачы Гагарины номалуынжы саржыты қаштканын шывалы тима шырышты камарвитой ахам бінатты зыкайнай умай. Фаршта ай варшкан зышты шармагон федералон программай фалгаты. Битарты Вячеслав мама курдиат тима фашиттышты бину тақауға медицинон ұқыш бақанымы. Асықыттак бавар коттой республика ананир сенат қаққанын министрадын. А я при чем это